clear tute sipai le vek ule October ni somni le pathum ani a inom na mun thewa hun thain chan kan be sei Khawvel mi pui nga hlel em US presidential debate final chukan muta Indian Standard Time ma zingdar rukle chan ve khan President Donald Trump le former Vice President Joe Biden te chu Belmont University Nashville in chapchar turin an lut ta a debate moderator Christian Welker chuan good evening tialo lomin thutama soilem lo debate kalphunga soilang zifa thupui hlom lian paruk manga in chapchar turan ni thua puang ngal maya moderator chuan American voter ti IO in kan ngen du cheu tum khata arwalin tong in chu lo ula thu soi in riat ton ve kan duwa American mipuin in thu soi zong hi an riat angai bukani ti in rin to chuan kan tan hal mai don nia tin zo na zot zui ngalani tun tum in chapchar po hi COVID-19 thu bokin soi hon ani le a moderator chuan American mi noi ni sing ni le sang ni lai mai nun na suat tu COVID-19 na do dan le beizel tum dan Donald Trump chu zot phota Donald Trump chuan he zo na kher hi chu chan har sa ala tireng ani hi mo atira tang to khan COVID-19 hi atlak pui mayang a tia kan lo thlir khan rima Trump chuan COVID-19 case tamna Arizona le khopui then khata hriwei le thi an kiam tran vaccine pe felani trap army ten damdoi sem chuana an thokang keipoin COVID-19 ka hne theya damdoi tha a omalom kar khat nuwa mipui man theyen sem chua thei kan be se ani ma se nge yang katilova alo bera kum top lama aniang ati asoi zela COVID-19 hi Khawvel puma har satna ni kan tuar vek Khawvel economy lian ber chu COVID-19 do na wangin kan than a khai laka sarkar lai puin ram economy asudon lova state tin thutluk na anga kal puini zoka COVID-19 kan dova kan bezel don atiani department official then khatin kumin chung chu COVID-19 vaccine kan muman lovang tia an soi chu Trump chuan changin kate na le thlir na he adik zok kani damdoi kan muman lovang an tia ma se hei kan mu trep to chu ni hi atibok Biden a chuan Donald Trump chu COVID-19 do nan engruwa manna ba anei hlol love ati mi mai COVID-19 wanga hetiang zat American thi na hi president tlak tlai lo tak wanga niya American president ni zui zel tlak ani lo ati Biden a chuan ni tin nun na sang chuang kan chan renga hriwei tharmi sing sari vel an reng boka heti chung hian thok tha ala inti hle chunia max vo chu soimoi le hlea ani hi chuan max kan vo hian nun na noi lai kan chan theiani ati bok Biden hian president chuan American mi puite chu max vo tur le COVID-19 test ngai poimo turina fui turania ma se engthil ma ti du lo ruwa man na tak nei lo zia langani ke chuan COVID-19 do dan tur ruwa man na mu mal takania he ri hi ka thunu nanga ka ti bowang atiani Donald Trump chuan American mi puiten COVID-19 veite ne na chen ho dan kan zir ati chu Biden a chuan chang ngalin American sang tam tak chu thi dan tur zirtir zokani ati Biden a pu na COVID-19 har sat na chu amo phurna ni in chu mo phurna chu alangam lowani ati chu Donald Trump chuan American mi pui tor na su kiang turin mo phurna ka lange ye United States sa COVID-19 ri adar ta hi ka thiam lowani big lo China wanga tuar kan nia China mo ani ati China tax chungchang an soina putrama chuan China hian dollar tam tak billion of billions an choi ti asoya tun naya intelligence report in atarlan danin Russia le Iran chu US election a anin rol ti hriatani Welker chuan US election a ramdang enroll te chunga amalak dan tur Biden a azota pu Biden a chuan Russia le China anin rol thu kan refo to a tuna Iran alo lang vele ta turam po ni se an tura an sengang aman an mukhopang Russia laka ka khawdon ti an hriata wangin Russia chuan katlin an du lo ati Donald Trump chuan chang le tin Russia laka khaw ber kani ti in ramdang laka Biden le afapa Hunter Biden ten ramdang sumandon chungchang report a soi chuak boka kan hriat tur chu debate an nei malu Hunter Biden a partner ni thin Tony Bobulinski chuan
White House reporter te ma Joe Biden an afapa in Ukraine bursima business ati na engki mariat pui thu chiang em na puang vek mai ni hei hi debate na President Trump chuan lai pui muata na mangzui nga la Joe Biden ne na Joe Biden keima chau ni lo American mi te ma hian in soi fi ipa ani tun mai khan tu in mo news conference nei kha tu na hian ni du chuan in soi fi theyang atia Joe Biden a po duai bik lo President in China a secret bank account anei anti hei wang hian tax po pe thadu lo President Trump hian US a tax apek aya alet som nga atam China a tax ape ti kan ria I tax record ti Poland thelo chuan ei ruk na thui soi ve to su turama tang ma in sum kaladong ngai lo nang chuan China a bank account ni nei ni lom ni ti in Trump he khak na ve khop mai Hunter Biden's email chungchanga anin nial le boka Biden an ram danga tangin poisa ching khat po don ngai lo thu asoya Biden hian Hunter Biden laptop chungchang hi aron soi chuak masa a Russia in an be na apu dai mai tuna hian din mun khir taka kan ding mek foreign ramin kan ram election result a ron enroll an tum me kani ati dai maya mase kan hnung deu khan FBI lam khan Hunter Biden a laptop atang hi chuan election a Russia enroll tum na lam engma omlo angin an soi to siani Rudy Giuliani President Donald Trump a personal lawyer hi Hunter Biden laptop ron ir chhuana The New York Post in emails an nei na khani ti kha lo hre mai mai la ti chuan pu Biden a chuan Trump National Security Advisor Ngaihven athian pat hil to na riat tir Rudy Giuliani nge hi Russia in man ruwa an ron mangani ati ta dai mai pu Trump a chuan rem chang a lo la ve wata ke chuan China atangin sum ka dong velo Ukraine atang point ka dong lova Russia atangin ka dong heklo mase nang chuan ni dong ati sia text chungchang an soi kha kir le zukila Donald Trump an text ka pelutuk ka pek zia chumo tax return sa in hmuthoi don atia Joe Biden a lo nui sun maya hetiang hian kumli soi to min mu ro ran phor mai ro soi kwala ngai lo kumli chungi soi kwal to alo tiani Donald Trump chuan ram danga bank account anei thu hi pomin China ami chu kumsang ni le som pathuma tanga som panga chung chau anun thu asoya New York Times chuan Donald Trump hian China Britain le Ireland ta bank account anei thu alo report to tunlai international politics soi hlo ber China khosak dan chu Moderator chuan engtin nge malaki tum ti in Biden a zota pu Biden a chuan Thantlin kani chuan China chu international rules anga turin ka hnuhnung ati Chinese President Xi Jinping anena anlo in mu to thin chungchang soilan nani bokin China chu South China Sea atangin kalo north chuak to a ka foreign policy hi anep lovang ati Donald Trump chuan Biden a thu soi chu oi lo mel zet main tunlai steel tariff wangin China chuan sumtam taka sen bel renga mase Biden a chuan he tarifian American chung kwatitan har satna thlen sak mai mai ani ati du lekania Biden hian politician tam tak ang bokin China chungchanga athu soi hi athla kwalvel mai ani atiani Moderator chuan Kim Jong Un ne na anin lai chin na chu Trump a zot boka North Korea leader Kim Jong Un ne na inzom na thatak kan nei Kim ane na in lai chin na nei hi aswal ran love ti na chang Obama care chungchanga candidate te din na chu Moderator in zotin Donald Trump chuan Trump admin chu athei chung chuan Obama care kalpui turin kalo hriat tir to a mase Supreme Court in dan mitatang afel hlel na amu chuan ka thla ka nga healthcare thar thatak kada le mayang ati Biden ave thung chuan Obama care chu changtlung zo ka siam atum thua soya kumsom chunga sumsen tur chu US dollar billions sari le somnga la ya tul don thua soi COVID-19 wangin American tam takin na anchana ele in tlacham po an me kania ingwanga coronavirus relief bill pass turanor lo nge ini ti zo na chu Donald Trump chuan changin Speaker Nancy Pelosi in a pomdu lo wang mai ani Nancy Pelosi le Treasury Secretary Steven Mnuchin chu kar khat chung zet anin dorania mase Pelosi chuan in thlan zo thlenga ngak don aniang tina chang sam etani Immigration thua adin na alapa ngai reng thu Trump chuan soya ramri mel zanga lai kan hung felta a he hi tun mal om ngai lovani tuna chuan dan ang takin America rama mi te an lut to ang ti in a soya rui hlo tol ruk na no pang tam takan man
an nu le pa te ne na anin mu thuai thei nan malak me kani thu po soi bok vun rong chi in thliar na chungchang chu ama mi hang ve tho moderator well kari chuan enga tinge mi hang nu le pa te nan fa te police nan man chang an om dan tur thlenga an zir tir to hi ti in candidate te hi zota pu bai de na chuan hausa re theya omlo mi hang nu le pa te chuan an fa te chu kong an kan donin puan lukhum khum lo turin an zir tir ani kan rama hian chi le chi in thliar na in zir tir na om nge ya US dan pui anga in tluk tlan na le zalen na chu kan da bo me kani ati Donald Trump chuan President Abraham Lincoln ti lova chuan Black Americans te tan na athok thaber ti soin kum sang khat le zakwa sum kwa crime bill kha Biden an athopani ati kan thriat mai mayatan sang khat le zakwa sum ko a crime bill an pass kha drugs kol te hrem na tur bill ani a kha bill khan mi hang te a target big deuh nia ngai ani Donald Trump chuan Biden chu a politics zin kong kum som li le pasari chunga a na tho chu zotin Obama administration kha ani khwalo e maya sani le som panga khan president chu turin thutluk na ka siam tamai ani nangwanga president hi chu kani jo ti in Donald Trump hian tun ma na lo thok to te tho chiat lutuk wanga president na hi tho tul ti hle ani thu Biden na chu mai chana a hril bol mai ni Donald Trump chuan Biden na laptop chu soi chuak boka Biden na chu corrupt politician ati pong mai climate change chungchanga poinin hnial na sakhop maya chungzong zong chu kan lati man lova ngai mai la ti chuan moderator zo na hnung ber inauguration day ya nangmani support lo tu te nei na eng thunge hlanin du ti chu Trump chuan a chang masa a kanram hi COVID-19 na lo lu ma ang khan thlotling taka siam kan tumani COVID-19 hian kanram economy ati chle maya Biden na in thlan kin chuan tun ma in la tor ngai lo ngui na le hlim lo na in na yang thlotlin na chuan min phuar khom vel do na thlotin na kong kan zo me kani ati Biden na ve thung chuan American zong min lo du lo tu te tan po president dik tak kani yang do thu phu chop ain science thiam na ka zuyanga hlo na ain be se na ka siam sak don chewani ati ve thung ti chuan final presidential debate hi anram sana a zandar som le minute som li khan an khar ta ni tuntum debate masalam ai khan khun khan deuh zokin an ti a anga ramdanga tanga thlir tu te tan po za om deuh zokin an kalpui thei ni na lang atlang pui han thlir thuak hian pu Biden a hian putrama hi anial ne lo dewem o ati thei ma se hei hi chu thlir tu mi malte mu dan theu ani maya mani lam tang te chuan an ne zok thuan soile mai tura ngai mai la chu bak chu soi thiam har hleang tin an moderator po hi putrama tan tu te tan chuan a bias don na ang ti ba chu ti taka hlei anei na alang lem lo ne na lang boka rinai takin debate a hruai tha kan ti theyang chu debate an soi zong hi soi kim se na ne lova a thutlang pui kanan lor mai chawani minute som ko chunga an soi zong hi live video atanga han le lin vek hi thil ol sam tak ani bik lova nakina chanchin bulian ten ngai nom takin aron tui ni le tura ngai la tu nge cha thazo tu nge mak musang ti lam kha chu nakina video dang in lo ngai chang le don ne o kan channel du sakna ne na in lo thlir thina wangin lom thu kan soye